Tanya. Apa? Gila bapak besar gila. Masuk Yan, masuk mulut Yan. Wah, hui, tomato besar lah. Iman punya burger apa tadi Man? Double patty Double patty. Hui, wah, fire sedap lah. Dekat Peserai. Ini adalah Hafiza Enterprise. Okay, Boy Jan tunggu Cacik dekat Hafiza Enterprise. Gudang Bos Ijan dekat je, 2 minit je daripada Hafiza Enterprise Cacik. So, type Hafiza Enterprise, Cacik akan sampai dekat sini. Dan geng-geng Bos Ijan. Sebab dalam minggu ni banyak abang brother beli sofa. So, kenapa ramai orang muda pilih Jati ni? Kebanyakannya, maknya dah pernah pakai Jati, super tahan. Dan banyak lagi lah kelebihannya. Okay? Pastikan beli Jati, tahu tentang kualitinya supaya mudah nak jaga. Boleh tunggu dekat Hafiza Enterprise ni. Acak-acik Manoi baru restock untuk acak-acik ni. Mari.